barodat di Aceh Raya, Kam Karu Aceh, di Mohon Barat, bisa tempat penuh carita, kasih doanya di mosi lambil je saat duongon komang ditanyong bakmang ayah jinopat ilun lindutan kena kerukan menyemandang udeng bepak alamat ulun jasa ote raya penyuka meninggai bepak kajerat jerat ulun jasiat baca doa udin di ponah otan le ayam lun jateng upah lun bibu kata kanasib gedanyo kehendak Allah hadapi susah tetap lon sabar sebedi pohon otan le ayam kehendak Allah gedanyo sabar bepudo asai cobaan Allah ya Allah sabangon tabah duduk bahagia dalake doa tanit ba Allah ube musibah pilitro tekan Aceh beraman pele rodara seramung